Satana ba oblo novio mi glena bosanu ba oblo novio mi glena Satana ba oblo oblo mi glena bosanu ba oblo novio mi glena Satana ba oblo Ao jokato jojo nya 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 dala ya suragba jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala ya suragba jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena Satana ba ao blo Ao migrena bosanu ba ao blo novio Migrena Satana ba oblo Migrena bosanu ba oblo Migrena Satana ba oblo Jokato jojo nya 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 dala ya suragba Jokato jojo nya 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 Ajato jojo nya 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 dala ya suragba Ao migrena bosanu ba ao blo novio migrena Satana ba ao blo novio migrena bosanu ba ao blo novio migrena Satana ba ao blo Yo miawezo very strong be mia la fia agba na mia apong nami na machama mi onto mi kwebe agban la jigla o kata la fia strong agban la jigla o kata la fia mi o ma ton kata komle afia ta agba oba kwa eyo tutu ta yo ke yema ele afa agbo mi onto mi ko nyon jetubi oma ton ple inchu omave la fiata yo ala mi agbo ape Yo miawezo Bienvenue. Gamesu. Mi va mi asro vegbe. Gamesu. nipa Mi do gbe na mi kata akpebe mi tede mi anchi nukola ple nyasela indi indo fiai fisha fi mi elekoa. Hold on to the time of day for us. Akpena me. Da very kona na kwedentia. Oh, anya ikwi manda glo. Mi akpa kaka magodo, mi va mi asro vagba. Mi asro mi ada konu. Mi yo mi ona la mi ada. Ai mi va om la dronyigba di afi. Ta mi va mi akomuchongu. Le vieto mi apazan mi gadu nicho. Ikanya vaduko fu fazan ikamio na basiana anu yo do choma nu yo mi ekpo to nya de kon na mi ga ponu chon ko sro mi la mi apa mi de kon na yingogba ma chama ni pa mi va mi sro vagba yo ape yo mi ape señala for Saros señala Saros le miadoma alo attorney Saros ya akpena mi mi le doji ida akpena ma uba mi ga fo agbe be mi ga yi mi ape do na ji abale mi gble leti ama siana alo mi ape azan du bia mi du na pe de share e pe nya o bloge mi la ta nye jagoma e gba hanya ga ji mi ajro siana nya o mu ta nya we zolo nu panlawo ya we zon yo ape que le professeur de français il parlait that nama glonya da enyo ikenya mi ape français nyala ganta
mereku nyakele asio ne miape meyo ke ose français. Ok. Bienvenue, bonjour, bonsoir, dépendant de là où vous vivez. Aujourd'hui, nous allons parler de notre organisation appelée Siana et tout ce qui s'est passé le mois passé à Loveland. On va vous montrer et parler de notre culture EV. Merci et on vous salue tous. Après, Merci. Yo, merci beaucoup, madame. Merci. Nyama doreka. Yo, Ah, de kama kwa, okay. Yo, enyo ta miape nukola oklenya sala mionto miasi. Oba dana mi be ya aglonya da fin na mi aje dana mi mereku. oh, okay. Look, maybe Egba, Dr. Dogbe, miape head miape partnership in Ghana, Dr. Dogbe, Ella Fia, believe me, Dr. Dogbe, miape Ojiji, Yo, Nieshi, by Siena no, Exactly. wisdom, Rezo Dr. Dobe. a background, you know. So welcome and welcome back again. Yeah. Okay. Ta be miape nukola oklenya sala mionto mienye amashama la fia ho alebe Dr. Dogbe meyo ke po miape wona over year mionto miekwepo yenye etato ne wegbe nushrope le university alo koko ile yuko balaga ta lebe opepem de siana ngbe miafie wegbe akwa alebe ne yatale egbe adete labe hia be owenye enufiala gaunta always miogo miawa de kumila fia pepem de un alebe ne egbe anatute yo akpe. Okay. Yeah, awo ba Yeah. miapa tato siana tato Dr. Chachu Nyamadi Gbadom na mi afima ta mi hogbeni bo le miang pli Of course. nye ko yo gbadona president mi hogbadona malo Yeah, tae ala fia Dr. Chachu Nyama. Ebe ye dogba na miagata ebe fie na mi ta miawle doji. Miagata mienya po alo miemeli nyue. Na nyema egle nyo obe Dr. Dogba la mia dometa mereku maga na me na neke alo zero. amata Lugology. Oh, amata, okay. Dr. Dogbe badu afia kwa edoko mie kon ne no. Just we're giving you work. Okay, me I want to Yo, enyo akpe dana mi. Ke mi bona pi abala mi ko na mi on to mi si be Texas, alo Texas. To mayo ke nye enyi kola ola fuma owe siana eduge ekwe agbona me. Ta oboblodom alo o have adverto abala English ya boblo na ta mi ko kwa boblodo do pi mie woƒe bobodo wowoe ɖe gbe vovovowo hã me ta míekpɔ ge efia ya mie vovovowo kpɔ ge efia ta míekpɔ ɖeka ɖa be leke nye woƒe wɔnawo hã ale be ne míewɔ ko la míatrɔ gbɔ yi ke mereku mi xɔ dzi ale be ne mia akpɔ míatɔ Dallas tɔwo ƒe boblododo
maybe lucky me a jago macho français ma français to ba ya ko lucky quoi me akwera ba lucky nya Yeah, like, yo okay que français to nya. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Vous appelez comment? Je m'appelle Sarah. Oh, moi, c'est Blessing. D'accord. Je veux te dire que nous avons Siena 2025 ici à Dallas. Ici à Dallas? Oui, c'est vrai. Oui, vous êtes invité à Siena 2025. Je vous invite tous à nous joindre ici en 2025 pour Siena. Ici à Dallas, nous avons de l'espace. Ce sera à Sheraton Hotel. On va revenir avec plus d'informations. Vous êtes invités à Dallas pour Siena 2025. Allez. Oh. All right, Ale, Daniel, Marco Obalaka. Untuk benar ni kami dia novia pengko albe nana nyambe siana 2000 apa akbe ever bla vovo aton elle Texas le Dallas ta mun popo manchi do bana akokbe amesia meke siana yi Georgina be no ava Dallas lo akbe Yo, akpe merci. Yema tata miesi yema ta Dallas to ma ta bubu on le mi koko gana mi na mi ako do ata na manglon ko mi re kuku mi anglon ko yo anyo ke egba fa mi a wona mi adi afia egba mi be mi awe alebe ne amo mi apen kolao klenya salao mi a abiami enyao ta comment section ala fuma ita miata abia biami be leki nyengu alo mi agle na mi be leki nya akọ awonwu leki mi pome mi be do makpa alo mi English be do makpa alo mi French be do makpa alo leki mi kwebe na mi awe e na wo ta te egba mi elemia domado ta mieta pana ya mi dona de mianchi alabe evana amola fumaza miesa na mianko ta mare kuku nami ta mi avu ta miata abia akpe Yo, que miesi, minha chugmanto adora minha fo, a foto dugbi, Dr. Dugbi. Ba ye dasia na nyi chololo nyi gbaji. Ya ano minha po la gana, minha pe baba don lo crown. Ono zanjire minha nko po. Ye la ko pe. Anyo ajojine. Alo ma jojine o aka o mi wonyu ka o mi ma wonyu o po. Na glu ihe papa ji na mi asa. Na mi resorengo ba. Doctor Wizon lo. Malaku yo Davero. Dana mi ple Doctor Abonyo. Matonya wage pie. Doku wanambe. Dok hu avanyigba le Ghana kple Togo kple Nigeria kple Benin. Eba ko dare ablochi ba jene. Ela be nu tefe makponcho mi anya tefe nye kple nye do hatio kple sukuvio kata mana wonya ba ma sha mana jagba no ano wana opom. Ela be nano yo kele mi ke miao le Ghana fie mi wana ha okata over ejela fima nyamanya fike oko bantan ba mi ke won funi enyere kanye ba nyamanya fike o ga po kete hoshima ole aga ko ebla alebe akoro wakata nya mi kele manye ba mi kenya ba lek do avo ala ba ko kete ko bana do yo kenya po o lo ko da blochi chu go to dara mi ko Ghana fie ne ala ba apashama pa akoro a awale ke enya ponto e manya nu bante ke makoba achoro dola eve du ko le we yevu ba le we represented
na ma ba le we represent na fe be wo help du ko kata do yin le fa achondo ani jeje le fa avachi no kata akpogele 31st Siana convention yema ye nanye be wono ne ma le mi amayo ke le gbeta le mi etu obodu ko do yin nanye be wono obodu ko ntomo na ma anya tepe amare ke matemato mi anu ta ma glo ba bamba akpena Siana dang de hakata yo ke pobe dodo wo makata jeji a akpenawo ye makariba nu sianwo tureji ye ape ma togbo na makariba aganya nya aga kpowu ayike mi wo fe yama tanla achorodo amashi maji ababa ju ayike nemi ko fiawo nyonu fiawo ŋutsu fiawo ƒe ŋudodo woƒe azɔlizɔzɔ woƒe nuƒo akpɔ be nanewo yiwo ke le Ghana fi ko dze be míagblɔ ne míaƒe fiawo míaƒe fia ŋuti mo be nunɔwɔwɔ ma edze be míagblɔ be míanɔ asi ka mo be edze be nenye be eve zã ɖewo ɖo dzia nɔnɔme ma mi dzi be woanɔ ma míaƒe evevuwo ƒoƒo togbɔ be ele ablotsigbe sege le hawo me hã eɣeɖuɖua kple ʋugbawoe la wonɔ tem eʋu ɖewo ke me teƒe me kpɔ nye le adzogboƒoɣi le kinkaƒoɣi kinka nye ʋu yi ke ame sia ame te ŋu ɖu gbemagbe nyuie tsɔ ʋu mamlɛawo elabe mekpɔ be míaƒe alimeɣewo kple dzimeɣewoa míaƒe alimeɣewɔ wonya ɖuna na ame sia ame bɔbɔe ne me be alimeɣewɔ ne míkpɔ míaƒe kinka ʋu ekpɔ bɔbɔ ekpɔ nyalegbedzi kple tɔ ke míƒona le Ghana fia tsɔ kpe ɖe bubuawo ŋua yiwo ke mízãna míaƒe alimekɔ ɖuna ɣe aɖea akpɔ be ame sia ame te kpɔna gake yewo va ɖo adzogboƒoɣi kple agbadzaƒoɣi akpɔ be dzimeɣea menye ɖuɖu ne ame geɖe ye dzimeɣea ƒe atia vovovowo li ewɔa ne be ame aɖewo bu ga be wobe dzimeɣea aŋlɔwo dza koe ɖunɛ ne gake mekpɔ be le ke wole le Ghana fia be dzimeɣea menye ɖuɖu na ame geɖe negbe míame yiwo ke le eƒugo ŋu koe te ŋu kpɔna go abe magblɔ be le Ghana ne be yakpɔ dzimeɣeɖulawoa tɔŋuawo avenɔwo kple aŋlɔwo agaveawo kple aveawoa wonye ame yiwo ke someawo katã wole me kple dzodzeawo katã wole me aƒlawuawo le me wonye ame yiwo ke míekpɔ be wonye ɣe sese mawo ɖulawo gake mamlɛawo katã hã ʋɔdukɔ katã hã gaɖuna alimeɣeawo katã kple akɔtaɣewo katã ke míeɖuna kple ɣewo katã míeɖuna ɖe afɔnu katã hã wo katã akpɔ be wo katã woɖunɛ ame tɔxɛ ɖe yi ke ƒe wɔƒe megakpɔ Professor Nyamuame eƒe performances wɔ I think ehiã be ɖo nye suka yi be edze míadzi be performance study nanye nane yi ke míanɔ dodom ɖe ŋgɔ le ʋevi ɖe sia ɖe me akpa yi ke ɖeka megakpɔ nye ame yi ke va ƒo tsi ɖe míaƒe gbedola mɔmua wole te akpɔ be the offering of libation yi hã ganye nu yi ke eɖe eʋewɔnawo ɖe go le akpa ɖeka yi ke gado vinye menye be le eya nye dzeɖoɖo yi ke mekpɔ le Facebook akpa dzi akpɔ be eʋe dukɔ ƒe habɔbɔ ɖe sia ɖe ke le yevunyigba dzia dzodzro be yeaɖe nana afia le convention ya me mese Washington chapter tɔwo kple Austin chapter tɔwo ƒe Boston. adzo ɖe Boston.
Yeah, Boston. Austin, Claire. Okay. Boston, Claire, Claire Washington. Claire Washington, yes. Myself, Ajo, and it was beautiful. Okay, but I'm sure Jule when you gajiko, Jule when you gajikle everywhere. Malabalaka or Legana Fike, Namara do that for when you gajiva Avaro Tafachi, again you gajalo Bruni Bajiko, a cover where cock was shida Fima, Namaponumale, Miama Omo. Akpara kaka baka kwenye bana, ewa ba miano via the war. Anoton, ye, ate wanye ba miano viro kama kwa. Woma chiafi wo yi ablochi o. Alo wo jode ablochi. Alo eton le nye ba woma bire ba konuma hafi zomo yi ablochi o. Ta akoba lewo ba nuku kle rudu kle ezozo ma ha. To baba wo wo de ba oko ba o ha amayo ka chira afia ha wo na akoko no hafi do fi ma akoba nshanwele egbaji na le wa pakpaji gake amama shama le gbagbaje mbe ya evavi nyenye na no ye me ya de evavi nya afia le azakatam debade ye ganye nwi kema gapo etepe kenye final awo be miama yo kele vanyi gbaji le gana afia nto mi tama bude evadu ko pengo yi nwu amayo kele gbetao ana be nyasusu lododo ya be duchacha duchala ponu ejidela ameke chali legbeta duoma nu tefe poma egbana le adokima be nu yo ke ye po le duta ya dewo abakova yode tama poma adodo hehe le vawo be ngo nyawo ma adro akurona wana reshere ke le takpepe wo wana okatama ine sama shama po anufo ma nufo kata kude daka wo kle ngo yin ye kakarje ala shinye bana ejebe mi betato ala bana mo mi betato nya ha to bo malaga na ha nya mala banyi banjo mala fanti ni baji lafia afia bana mi amayo kele gbeta daga la banyi banjo ba mia no gagam da mia de akwata oji kaba ba mia no wonyom de totro ye kele ebabi nyenyeshi ple tot adadai ko nye ba na yo do kyo be yenye ebabi dadai onye ba na ko amerika na nya akọ fia du opo a anyo ba nya no gagam da oji ano afia bana globalization eko gona le English bema ba ojiba yon nya globalization mapa akpade alo yon nom ala ba nanya ba na ira mode yene ba chodo ki o kala ala mama ozuga yene so mama wa ha woma ewo hoga de wo fa ha mo akena yi eva da do ki o fia o ka amaro liala go ha la goma ma amare tawo biage ta ma gba akpa garna abuduko ekele ya buduko de shed ma bana o jagba be yo nyo abuduko le fishafike yo le ba wanye ba w chi ha ke kuki gante ekele nye be vagba goglo le ya buduko me amasha de view pa other as a sem de gbaji ye amaro ko ma de afanyonu ha wo fa de la sem de gbaji ye akoba afanyonu ha ayo kecho afaduko fa aduoro ma afagbadodo na wo viwo ma akalimo ye akpogele de biaro fa nu fuma ha alo amaro yo ke wonya bia me akpogele ma ba to baba wo chi wo dada wonya wo ha aba konu ke mo ha wo la mo la ke ma suovo e ke fia bana yevoba English yevoba external hands e fia ba pare nwa na charge oge aga pare wo ba jilamo na
viawo ɖo woazɔ ame ɖeka. Mi katã megblɔ le manye bena le mi ʋawo dome amehehe alo amehemɔnua menye dzilawo ɖeɖe ko ƒe agba o. Enye ƒomea katã ƒe agba alo nye dukɔ katã ƒe agba. Mate le du sia du me. Ame yi ke menye dzilawo hã ate agbe nya na wo. Ate ŋu afia wo nu yi ke edze be nasrɔ̃. Ta meka ɖe edzi be edze be ɖoɖo yiwo katã gale tome be eʋegbea ŋutidɔwɔwɔ nasu ame sia ame yi ke nye ʋevi le afi ɖe sia ɖea. Meka be sana akametsiwo ƒe ɖoɖowo katã wɔm wolea ele te ŋu ke alɔdodo ʋedukɔ le Ghana be woanyɔ ɖe ŋu yeye ke keke ŋua meŋua yi ko nye ŋu yi ke mekpɔ be yenye taɖodzi gãtɔ yi ke mía nɔviwo le wɔwɔm. Ta akpe na mi matɔ ɖe afi ya gbɔ na ame aɖe hã nagayi dzi nyawoe wɔ dɔ enya ŋutɔ ne ɖe mate ŋu areplicate numa katã ɖe vinyewo ƒe ɣeɖuɖu kple wɔnawo mea le afi ya aɖo gbɔ na ŋutɔ. Akpe na mi. Okay. Macho akpe kakaka na Dr. Dogbe ɖe eƒe nuƒoa ta. Míatsɔ kpia nyamewo katã ne gblɔ ele me. Ye magblɔe be Siana menye Ghana ɖeɖe ŋu ko kpena ɖo. Ewɔna nu le Togo, Benin. Ke Nigeria ko mi mekpɔ ge ɖe ezu fifi wodzi vidie ta mi mege ɖe afi ma o gake Ghana, Togo ya miewɔ nu geɖe le afi ma heyi ɖe Benin. Ta menye míawo ɖeɖe ko. Ke magblɔ be mía viwo wɔ ɖeɖefia aɖewo abe alea ne gblɔe na. Wowɔ ɖeɖefia aɖewo nyitsɔ ma yi ke nye fashion show míagblɔe le Yevugbe me wo awudodo míaƒe awu ɖetugbivi kple ɖekadzɛviwo ƒe awudodo míazẽ míade vɔ tɔ wowɔea ɖeviwo katã wɔ nua nukutɔe ʋegbe ŋkɔ sɔŋ le ɖe sia ɖe si. Ɖeke me to Yevugbe ŋkɔ wobe ame ɖeka pɛ koe to Yevugbe ŋkɔ le wo dome. Heya fia be miedzo hã mi meŋlɔ mía degbe be o ye mi meŋlɔ fi mietsoa be o. Ta nya yiwo katã ne gblɔ ele teƒe pɛpɛpɛ. Míakoe ne míaƒe Francais professor ne ɔɖe mekpie alo míayi via gbɔ leke. Juste pour résumer tout ce que Dr. Dogbe vient de dire, il dit qu'il a tellement apprécié Piana 2024 qui s'est déroulé à Denver, Loveland. Il dit que c'était très joli l'accoutrement des, disons, tenues traditionnelles des rois et des reines. Il a tellement apprécié ça. Il a dit que ça montre combien de fois les évêques savent comment s'habiller et ils ont fait sortir tout dès que c'est très cher et il a l'impression qu'on a tout exporté, tous les qualités jolies de Everland aux États-Unis. Donc, il a tellement apprécié tout ce que nos grands frères ont fait à Loveland. Ensuite, il a parlé de comment la tradition des évêques aide à éduquer les enfants. Il dit qu'un enfant est éduqué par toute une communauté. Il nous encourage à faire la même chose ici. Et il nous encourage à apprendre l'hébreu et pour que la tradition continue toujours. Merci beaucoup. Merci. Okay. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Tradition continue. La tradition continue. Yaba Kongo na yiji mema. Yeah. Yo, après.
Yo, ke Doc, my miape my time I catch picture here. yo venyo. Nene and that very cool. Koduda fifi my papa. Ebe adira. That very then ebe no here. Ebe Doctor Sankofa. mi vie mi ava. Oh, okay. Why had a jima. Yela. Ya fufuka ku yela. Yo, akpe na mi miape nukola okle nyasala okata yema mionto miese nya miese miape nya okata Dr. Dogbe Fongcho Muitai Siena takpekpe alo convention yake ejole Denver alo Loveland alo nyigbaji le Colorado a nwite o hiado alaba pongcho wona gedon abala mi kwene alaba oba dana mi kle da vero ha otegbereji afi mi apa France agbalajigla da anyo na ya pongcho eble be tradition continue na maglomie ta ke yema tamie bona mi ga po mi apa mayo ke mia hoge ko ya gbona le Texas ne ya ko ale on to otro nweda opa la fo ela klo fo pa klo fo la klo kukwo ya odoa mi kweda be nke ele to amenao ite ogbon bena mi ave yogbo le Texas Dallas ike egbona yo take mi atro agbo pi yo akpe Mi aso hewe mi ape mi madwaza edalase azalo You are welcome to Siena 2025. Come and have a unique experience in Dallas, Texas. Ago na mi apete milemia pe be mi va 32nd annual Siena Convention le Dallas Fort Worth. Dallas. Big D. Mi va ya va pon tepe. Aha. Siena 2025. Mano bobo edolo. Mi va mi dwaza. Mi wa mi at the Cornwall Friday evening. Sunday mi our picnic. Mi our church service. And all les zanzazata mi niva. Tata nyo ple vofonyo mi do bonso anami lo. Mi do bonso anami akpata mi de kuku na mi be mi kro mi ape family ovalo. Mi kro mi ape family o mi afa po Dallas da. Mi adu azan. Azalo. Azase. Azale kongbe. Azale wa. Azale kongbelo. Ele kongbela. Azale wa. Yep. Yo, après ça que mi onto mi ko yema ta Texas to be yo miakata miakpem be miava ala bebe obana miava mia akpo ale oduna azada obe Colorado to we gaka yo to ale Texas ekpe mi onto Texas ami ko be open shang do lolo ja nana mai yo pen wona no gema yo akpe yo ke ela mi ago dana mi obe ebe ya agbonya de dana nama Now, oh, remember my papa no here. Sankofa pe no here. You know, something that has yo ta dana mi ya emi ma wom na mi ego na ta mi apa no kola kwanya sala abala mi eglena egba mi jibe mi afon plimi ta mi onto mi na mi anya leke mi en wona wo me leke mi ko mi awe na wo nyoe de mi e gbedoma pa alo mi English gbedoma pa
alo mi Francais gbedo makpa leke mi jibe mi awo mi jo mi ako mi chocho mao kata cho mi agbo ala be obe odo alo ade be Dr. Dogbe la fiata ke maina o adolo be leke odo na lo mai be ne ako chocho ayena na bochi na nyemenya leke mungwe beta Dr. Dogbe kenya be no fialaga ela fiata agbo na mi Aloenyeka. be efia be mie be miako no chocho miako no kola ogbo ala be na miachi deji mieji be strong gba na chi deji ala be ni aumemiela o de fiato oje fiato aje gato ala be onye ni ke ahe videbe na amu na mi poma ke mi na na pom chomo ta ayena be gba mieji be mia ana amo miafe no kola okwenya salawa na mia apo na mi na mianya yale ke miawe na wo mi Okay. ta ala mi agbo na nya de me be okokwe ya maraku mi kwekwe Yeah. For Cyrus, they nanyarelia. Okay, we fadana mi. Mia la toji mia home chocho mia pon polo planya sala kata mushanu ikana koko baya o adolo mia pon wona ko no kweve na mia pon chung gaka ai mia ulala ma mia tande new jol Colorado mia aga bi afiao na ula ashichofa. yo akpe dana mi miafe nukola deka Dr. Forgive Agbobedo enami nu chocho de la fia but English be you are doing a great job. Could you include young learners on the screen? Ebe mieto new tade miatanko the view ava fia ne over strong one ta enyama bia babia mabia molema ta le anyinofa agbo miepo nchonga ka nyama kwedo nufu agbo anyinofa agbo cho Dr. Forgive Agbobedo gbo beleke let me boy me Dana mi aya. Hello mai. Dana mi la mute. Okay. Mia huyo nya. Nyonto mia shitroma muta susovia mia pa sukuvio vavaga. Alo mia pa nusrovio vavaga kaji. Ale mia jagome ko. Oga koga fifia azu azadudu planu vovoyo gara tamana mia koremia la ama osukuvio vavaga kuye. Ta vovoma langu. yo akpe my brother yenye enyama that yenye nyape plan na nyebe school to so school view and keeping in mind that school view echa yedele miashia many the view ko yo amechichio halame so fifia the next month or whatever. That's the whole concept. I'm trying not to speak too much English, or my diasporan ever. The view beginners class are there, that's our whole concept. Beginners class gonna be, and then beginners class like I said. Gomeje nuso strong bona. Them strong, and I'm not the only one trying it over here. When you student number one.
student number 1. Like I'm a small boy at the I let him me donate when we are teaching them that how do you say so and so? With his diasporian, tonation, because he's not afraid. He knows if I can speak it that way, and eventually, and then he's understanding it was the best way. So that's what we're hoping for. That's the whole concept of this. But near history of the alphabet, near history of the other language, and all those things. And then the modern part, as Dr. Nufianaga Dekon, where Dr. Wanyo always say, even in Germany and other places, they still really love the other language. So eventually, all that will come into play, where we'll have beginners, intermediates, and things like that. So thanks for asking. And then we would like you, if you want to be one of those, or part of the student list in the group, Naomi, just call us. If you are near the viewer, Ochichi, some of them are so busy on Saturdays now, we can't get them anymore. But that's the whole concept. Yo, akpe danami. Alabe akpena Dr. Forgive Avogbedo pe biabia. Afi miaga yide Dr. Avogbedo pe biabia de jia obe da Nicole ikenye Africulture. Ihe lesiana media alabe wana Africulture. Koshida obeta choinye ife wana otami adode en alabe ipe mia yema biamola obe ale Dr. Avogbedo pia nenama ke biamola ma benamia ko de viople miobe na o ava ke wata pon plamo ta akpe da Nicole ta chonye ipe wana ta mi adoden Africulture you alabe happy. But you are not the only one, sister. The important thing for us is to continue trying and not give up. We talk about home now. Dana, but so strong. Absolutely. Alabe me trouble that forgive. Where me young obega any other bia mafia I can baby other. Also, I want to extend my sincere appreciation. The viewer support department. Tabia biambele ke nupola o atankwe de fiapwa le University of Winnipeg ta Dr. Dogbe. Ma yefi Dr. Dogbe na yi. Yo. Anyama mie jimbo wo ba miasa. Dr. Dogbe. O yi nye dakpana da forgive for nyamanto alaba anya nui kala mia pa jiji be mie ji be mia do vegbe nu sron palo nu koko popo alo vegbe nu jojo popo ike mie yona pie ko aba museum alo nu viare ko le University of Winnipeg suku koko mama alaba na mi maga were department to ha na mi akpodro ma mi awe onya fiare ikana amade jivonana oyi otanko vanu konu agbalongonglo planu ta amado dongbana mi ba gbala koko pla adamu le yoshi ke mi ejije ba mu nanami okpashire miangu na miata onu ya ta bia ya adango mie tutum na duo na mashia me ke ya na kpo Dr. Wonyu akpo Dr. Dogbe akpo danami ko miezo Dr. Dogbe marako fishi alagbo Yo da Jiri chan okay. Dr. Go on. Yo, akpe.
sunyere ma ai mangbanya si enyanyere ma mia no via bia am bo gadele ke nya tima pere fa gbenu so fa nya do a atrozu ahun fanya we ke metin le o blogger le emoji afio gaka Absolutely. nu da kama jinye be English yebo be motivation ano abomofo na da viawo ano abomofo na anu solawo ano abomofo na anu fialawo be wodo va vienu aga wodo wole kole inye ikele be vie le nyanya gbonye le goda kama ala be de viawo e wonu osom gake amadu won to le wodu ki ojipom amadu MP we don gbaba yo akpo oji gake yo ba yin sen ko we ba da si onu amadu yi ma over bu oji lawo ta avana ba perem sesem nawo ye amadu ha imi ba glosu ko kwanya no wa evivi nawo wo garema ake yo ga ba garema vo o de moto gere amanya lo so gba dongo le goma jesu koma ta o ga hana alododo to hiade hafia temu ambide degree ho le gba ma hafia te abire ma abokata anya kuhi ncho jogba o dagari to o wona anana ncho enyebe oba yodo award scheme na best graduating student la yo fa me de vike dogo ye ako do wa dengo le dagare gbe so from yo na de ta odu ogoma anyi ncho ege o ha wo va wo do re ncho le polechi enyi afa goma jeje ama do yo wa enye be na over create over do endowment fund gomani alo perem ga homonu ade gomani pe ameke be ya son gegbe ye ga ku hera ma de funele moji pare a work pere amama won sisalato o ha over mi ape ni agbo va chance lagbo be yo le klalo na yo do sisala gbere ngo tanwi ko wanye be la university ama wo ba ho de dara nyi kun ba ho ma yo sisala nyi ba yito kata la yo le fa khagara khomata ala ba make bona be nwi sisala gba so university ama in to ma ga chofa ga msa chama no ho jim da fi mo no mo wo anya nwi ko on ba yo ha yo ko do de gbara ngo ta pere nwi ko na fa gba no so kwa asogbo magblo ko bana min agban la gere darani la de vio fe damu nuonglo ple wo fe nu goma kunu nuonglo ma e kemi global lo fe creative writing lo fe project work ko ma nan agban la ko nglo ni ba nya gado ta pe pare anyi alo habobora anyi ka tu bana mo katama imi ate wa tawo akaka wala vadu koma jirudu first order de gboso so won mala mi aji demu gaka nuika asani toro won enye bana agbalawo wo taw haba kona suko manye bo waflo yo ko na suko na mana matala de vio de bi shada lo bo wa akhla ta to bo jirudu ma de mo ba no fi agba le suko fodo faro ha oni ba gba leta de vio nto ko jora gba on la khaklan ta pere mi kemian wana department akure alodo anya le suko fa khanyao akho fa khanyao ple mo ka jiwoto atunu sola wodo be masham atem le mi sala wodo ni la o mi dogere le department ala ba ni jaba kaka no sema kanya wa mi we be bagba mi le degree won le bagba ma e kanya first degree alo undergraduate mi won le bagba ma mi gala masters won ha le bagba ma ye afia ma e kemi le fia
wo ga cho pie di ha ga ko ekpere e ke fia bana gba do fa ko de pe wo do aso so na anado le agbala so nya ogo ma ninu so la ninu fia la mi en mi agba no ifima ga ke ma glo ba nu yo le sogbo e ke manya de ka o manya vo ke mi ma gbenye bana ma aga alen mau pun dumotor agbalaji to atado dore nya do hati mamle ogo ma nu so la ma nu fia la mamle o kele de bota ha mi aga te ma do taro go plus sukuvio pe nu no lao e ke mi global sukuvio o pe prefect ha nu ke sukuvio nto akpoba ahia na yo le fa gbonu so pa nu ke nu fia la o kpoba ahia planu ke ajoge no lao de shade kpoba ahia na fa gbonu so pa majiba mia alen mora gbanaji makodare senator pa agbama alaba nanye ba no fu nanye ba nu polade amare jibe yakpere mi anu a okobna de kai wa tema choma ha mi ga do ma wa de wa ga le abadu ko hama aba pe amafi mi jo mi aba aga chale radio station okata le voter regi ple ayire sola hauma ple agayire azaro dufo ava dobo blo ava dukwa aka ben nu so la ona te ava sukwa la fe bonam ajo boboto ni afa ga ku fi omo de mona mi otala mara kamaten ado fo gbaji ha de ko avo kola chi wi de kiama ba se wi ba ma je ba mi akpo ma ma de ala ba mo yo ke flagba na bo yo ba sukwa ma amo mo sogbo ta je ba mi ga dicha ayi aba dobo blo afa gbanu anu so kwa ye kuke de kame ga konye ba ama da video kala anu so soji la kore mo me ko la masters woma o mo toro nya nanu fialao hafi le masters wom wonye ba jerudu man now steady live allo jijom ma ba wo ba aso nwa afi atro yotala o mo toro de gede fa do mo abladam amela kame jina abana ba efo ne ba ma wusu ko nwure gamaji o ga afa bugere nwu na ba he eba na be o to do pe edowo le aglodom ta pe pere nwu ele dang dodo ma e ga le alododo le ganya o ma e ga le alododo le do nu ha ma no ba do nu ma blo ba computer o le ma record o le ma amia pa camera alo photo le mo nu po le mo kala bo kata wolem la ba nu gomo kuku kata mi de tuma afia ro waje ba camera na nonyi afia ro je ba record na nonyi maglen choba enya laptop ko amia ko do le department akula printer o ha do molio ncho fi ba do azafi blama ko nu ha bobo na mi computer da kare ama ha fort le mutami ga tru no ba no ba wo no ko ru na mi que me troba harako ta like ni ba dona de zoya mas o somne na ma ta anya susunya ba nan ba mi ado ba so fa akpare anyi de poji agadu de afadi ko ma fa akpare ha anya nwi ke ado ba so so de ngo aka maga cho ya pota no ito guru ni to o di fia bana nanya ba madaba ya ba asukuo ma your play banana ma free no va if ga kama ha cho endama fa pa kwajide ta alododo nu so lawala planu fialao planu so kwa manya male akpara ka aga kama globa ma afi agbona malo hafi kwa na wonwa ma banada ngoga adaranyi akona amare redo do ple habo bore woman be nanye be pere nwe ke na no diji e ka no fon mi ahia ka ba nanye be amodu motora tema ba la mare sha mission bo wata ta da bi ke bianya no bi ke bianya akpena wo anufo keketa pere nwe akeketa ke so e ke mi amasha matuma awo
mie ehoge ye le kemi wa mado ha mi na nage di wajan ananya be di ko na chi ayingo akpena mi Yo, akpe Dr. Dogbe. Akpena ha. Yeman Eglo. Ta yo, akpe ta da forgive. Miracle ye. Hello, me French. Remember, we thank you very much for bringing that question. I like you to have that's something we've been thinking about and discussing to a large extent. Yeah, I like Dr. Dogbe Blair. The needs are plentiful, and we've been thinking about what to do. So I like you, as much as he can remember at a time, and then add some more. We're intending to look at all those things, send to SIA, and then we will see how to very effectively at least help a student 2, 3, 4, and look at women. Here. Do you say that? Can I say here, Sugoa? Yeah. Okay. The needs are plenty. So we'll get in touch with you, Dr. Forgive, so that we can also discuss with you how we can overcome some of these things, in a better way. So Dr. Dogbe, he's in Ghana. Zado, helping us. So Dr. Forgive, thanks for the question. And it's an extremely important question. He has taught us a lot from what he said. And we'll get in touch with you. Yo, akpe. Ke happy mia ide ni bia bubu ajia ta akpe Dr. Forgive Avogbedo Pleda Nicole nemi akpe bia ta yema miese ta mien koge cho ni maung alabe dumega mauli agbenu elamia do mafia bia do gaka mana da enyo nam na ado Francisbe via de namivcho nyayo blofiang pie kwa nemia ako dumaga mauli agbenu kwa bia. Merci, chers spectateurs. L'une de nos dames a posé la question de savoir comment aider l'université de l'UNIBA. Et le directeur de l'université, particulièrement le département des EV, il a pris la parole et il a dit qu'il souhaiterait qu'on aide les étudiants avec le collage, le loyer et aider les professeurs parce que il a remarqué que les étudiants ont une bonne volonté d'étudier, mais parfois ils ont la difficulté de payer leur écolage, de payer leur loyer, pardon. Et il nous invite tous, si nous voulons aider, que nous les aidons à payer leur loyer et l'écolage. Il a aussi mentionné que cette année, il voulait aller dans les églises, à la radio, pour faire la publicité du département DV, pour encourager les gens à venir étudier avec eux. Mais ils n'ont pas pu faire ça selon la difficulté qu'ils ont, difficulté financière.
qu'ils ont eu cette année. Donc, ils nous encouragent tous à aider les étudiants pour qu'ils continuent par étudier l'éveil. Et il a également remercié la dame qui a posé la question de savoir comment aider l'université, particulièrement le département des éveils. Merci pour votre écoute. Akpe. Merci. So akpe danyo. Akpe na français et obe enyare kare ko nyama sele français am. Bajo mavana fi en français via. Ya mava sereka go. Yo akpe na megata Daniko yima mi glo Danikola awana ipo wana ole siana media ji echo Ghana. Africa. Miape Ghana Lafia ta no mi adoden alabe Dr. Forgive Agbobedo akpe nye premier le call meta maman ko gane akpe ben ko bia nyi move ta bia ike va fiacho dumaga mauli agbenu bota oba bia move alo enwo move rafia ta mafia banto ike o adara fuma ta ebe I suggest that you contact the Volta Regional House of Chiefs, the Volta Caucus, philanthropies, and businesses to offer their support to the endowment fund you intend to set up. So, akpo fiao ple like Volta toyo ke le so takpe ple mayoke nanang ple dopo be ne wa adega to ika ahia oko akpede ni strong pangwe ta Dr. Dobe. Okay. Ma globe susunyare ma benya do tare Volta Regional House of Chief Bople Volta Caucus Tokata le parlement ple bo kaka ma globe ne meto momaji aba department na mi na de kuki poge mi na enye bana university do khomi aba dola wona ye do li alo policy do li kame ma mode gana mi be na mi khogama alo ne mi pok pere ma wa pere na va ta bo director pere ma ne mi va ko ya bona igere university account man ay ka lek mi jibe fa do ko na ko dire la ma alo ko so na ko ma bona ji je kana na ma ka nanya ba haba bode cho gota alo outside ke banamia I don't know ga so we epai vai mu mi ngo leta na Volta Regional House of Chiefs de mi apa yoru nu ple fa wo pa yan hero de mi do mate o ko gbana ko yi kaka mi sem do de ke hareke ye epai ma fa za mi ru ha ikenya de Volta wika ha mi pa afiado e que fiamo do motoronya members of the Volta Regional House of Chiefs yake amamo mo vi kemi mo pomna o do moto apaganto ma va zamo do hi mi ko ba mi apapapam abam fiala wona ba mi apafiawo bo chola wono pa ava fantini bajia do hi mi bu ba do hi no ma anya ko hia tam ya pa susu ke mi wona nanya ba haba bode anon gona mi ya fungu na fiawo ano boboide ala ba maru ko jibe echa ni bia na mo ba mi ba fofule azaudu fa
hobachocho zendo bidukoza kleto ngaro ina mi ya afiado wala moda mo ba mi akpo goma la zauma cha ba en doz na kukura de kleto af mi ba de afo mi o mi ade ho du kwa kofia da fia bana le me ba fia o goma ha magere manya do foi que le ba so fa le chile ba so nyauma le beta o do to gere manya anya te fa fa yama ai ke togbi do glonu ma ikenye afano fiaga togbi tete fuga ikenye honti fiaga togbi asiagbo cho veta togbi boapo ikenye mafi foto fa fiaga togbi soga cho so ko fa adaklo kojobi o fa fia ihan no nya domo yuva va cosa rufa imite ko va afiba ko o le togbe boboji bicho bato afia ba fia wi asheke ona o va cosa rufa afi amado vale nyombe nya tefe ye etofta flache len nya tefe ma magba o ko suku biaro ye go hayi de court yo je ba jora gba hayi de court de suku biaro ngbe kani fellow achi fellow pe ho fellow wo ma ko ta ho to ko de court tala ima ko court bana ko be magba na nka ana ba magba afiaro de ga khede de vion even ai ke bana ku ma fia ha suku via ba mandre na fia o mate dogole ala suku ala ba suku fellow from the highest calamaro mo in 6,000 Ghana cedis. Ye lowest calamaro mo is about 1,000 something. Ta akoba anya ba da mi he dalo afia o do ko department aba yo tona so su mi do ko bai that was in 2022 ay kamazo head at that banade the me bana mi na afia o hambila mi akọ department akona afia de to was via workplace for the car of agara shi na afia bubu anaba nguye kemia wo yingo ono de via oshi gaka leni buba fia na gara mi ama apart from afia yo ke bancho to go do glo no makleto o ko ya me kana fu no fia o ga kemia ti be wonye banade afia yo kele anwlo afia yo kele avano afia yo kele bodum afia yo kele adaklu alo mafia o ke mi ti bonye enu ke voter regional house of chief antona hwadem afia o ko na ma wo yo MP o dem onye do da shilo amela ko le northern kokosto shina ono na ma alaba kemia wa apotu kona no ani ke ko mi afia le koden ma ani do voter star radio na mi do jubilee radio denyiba radio clear radio do ba bubu kata de mi hafi wana leke e wana do mo kata de mi hafi baro bona nya bami to go suku bi ko ado wa ko gbabo mie to go mie ba gba faraga abanu sopa ta ke mie jiba mi aka e ta mi ya da mi am ama ha manya enwo nya bo ta ko ba mie no fiala wa la ga ke mie gba de pa ta nwo mie wom akalo do ki mi akpo chogo ta o ba do ma ga ala ba mi o ha ya mi re don a chona ma reta a do cha a chi apoji gakanya ba endowment fund rally student support rally federal studies portion rally ay ka association ho ba wona tamkuma won kle amawa magulana ba nyeba vote aro let them voter registrars association let them alo wono tem alo every student voter association anoni anotem a they can champion that koke mi onu fiala wa to bo mi monoga ha mi ano ngogbe le donu ala bana mi le ngogbe a gasha ga kemi po onye ba do ha mi le donu ta sukuta to go ga ba yo fashi hana no agama fa zazam ga kemi ba independent body there for department da no probably ne ya into fasaji la current maneba abela ke blama konuna
obanami computer at the country na computer mazu department ato mara kama na gloge be nuyo gakene be gawnye komi ne be gawnye la ni account li na be department account ko we ke manya miawe le account operate go la ba ne be account le mi apa nkoma la fima na ne be here ga atema ba sa gama efo ne be jiola do gala bo asa saga fina ana kweleshi la ba mi amaro mi le de mi no mia jelo bo ko ka gama matem ba ta ne be pepere nwa na no nya mia wonu fela o miele ba mia do da mu de share na fia hawo na so ta bo moto na long fa dollar de share ga ke mia nom ga ke mi ngo jego na mi tengo ga ve ga magbona de bantam gona vire ko gele mo No. na me policy le su como na ma olema ala be la kwara mafia na me be mia wo best student fia ka award scheme dara ni fia award scheme ma le ma ga de pa ma no go ala be so ku dia trozo university ato ta ga makata de me ga de university account ma e ke afi invest na ko wo nwana america me na we na ka ke be mia to wo le mia shi be mia vi we nye mia za ye habobo ye be solely for every department I make be marake na zage de agore kem nu da kai kanya alodo nye ke maga gwenye be na le kodem ma de biaro ofia apeshia pa maduna de biaro de Denmark amaro in Germany over on a exchange program for 3 months 6 months ko bona ga kano do go for network in the federal studies outside the country amagalio ta nanyebe pepere wana ba university no outside the like one link either university bubu nyen to na mako fa ba ide ke ta university have ba ga ba ide moga university ha ga kano nyebe diaspora tomo link la tanoni e ke wono sukuvia to como jonchole ko either sukula blochi ashwon agbo maga ko ya dama ba mi do won fia bana nanya ba university ano mi was a certificate program ada daranye da ba mu yake wonya online teaching ala ba mi ano view kata la blochi me yo shop ba wonya certificate course ada one ba proficiency na was no fia la no ya ko to mabu no ma university na now certificate de but manya ba kokoko wa boba gana fi aba so ma wa call of ma an course on online e manya do e ke mi ba discuss play vice chancellor lancho play mi apa dina na maudi ye wo hoye de ma ye manya ba ho ga de ma ha fi ba ne bona gba ga university ento bona program do ga ko ni online study ta afia ha wa like mi awo agara afia ha o do ma manya wona mi aba department no le mi awo agara voter caucus to do ma manya wona mi aba department no ka kene ba association ada ta no ni ahe mi pe fia ho kata apu ya no ba mi de voter rage alo mi do go la fia da mi le ready ako amia pa bu aja mi de ma ba do hotel select mi to mi anya te ma do mi ga gbe le department ye musham kata mi la mi wom to amia pa fatu ma amia pa salary ma ta we wish anya amia pa didi ba bi ba afia hawo so ta bu moto le lo fa do ha alo ajodo ha do la share de na kpere mi last year for David Abusa that was 2021 2022 eja baba ya na ba radio station na da money mia ba no the father le ba no allergic le mia pa bodo nyawo aga ka matin fa jeju de uno garo bia mole radio yo ga na mi aga ka adafu aga ka mi oge akpe yo akpe Dr. Dogbe mi oge mi oge yema nyatobe enyo bana pongcho radio alo enya sefel abala na glo na obe
dumega mauli agbenu ega ko biabia re dare to me ebe nkate radio TV the power wo me miaƒe vegba kɔm dadam ɖe ŋgɔ eye egbe bubuwo koe wo kɔkɔm dadam ɖe afi ma ta yi ebiabiam elabe miawoe le doma ta biam kpe ɖe ŋu. Mataruma. Merikuye. Okay. Apa ni kata ole na maru radio station wa ashoro apa film na dun na lan kure gana kata akoba abrutodo radio station kule TV station wo so bocho vote ato alo bawo timinya fi ko cho longo na mima ye mayo kado wo fa do fa mo o mo no na ba no to gbo gbo kele afma cho abagbo no na ka won blind na mi enye bana mado Jessica bama do boblo le bagba no a even this year kala afma kenya this chief executive le education side mo no na ba no to bagba le no almo fi bagba le area mo e bo bagba so le afma goji aga ka ha to nu fi ara fa kutukuku ma mi ba fun la afma afia bana wonya ba amaye kado dofa e blowita mono na ba no do gbele mo no do gbele yo fa e dofo ayoma ba gbato kado dofa ha wonya ba ashioro tala o mono na ga ba yo da mo ba miawe fa ma he yes adanafu da eshiela business ni benaga ga dongo nto hafi mi gana de afmete mu da na double blow le emoji afi ama me ga ko ga da kala ba fi ama ba ye mi glega almost 30,000 afi ama maraka min fero mi te juga da ka ga ka ri aga ko je gba ye tu kana ga la mala ba na je gba ha hotel do wo nte doga avi ke mi zam am mi pleto ka mi antowe amu du ka to mi antowe hafi na gaba ka radio jifa evoma ha gaba fodaka ko wonna nami gaba fodaka ma ha ado afia do ba 30 minutes ye garo ma gai ka na go lawa manya yi ka amagara do to radio abai mana be ina be no ya pu ta ma apa ga ho na shi ta ga ka na ba ajodo da do ni abo ya ka fara program ya ta mino wama kaya nyatema awonwi akro de bio akove ta abluto hote pokata odongo na mile radio do na uma alaba wote na mon kokoma wodegba ko wana fa ga kemiawo nyetem wana lake ewoni ye agbegbe ke mon ko ha woda mobono fia blu bele ablu to katama ye no fia agegba ha o ga fia mfia ye no fia tukwa ha o ko fa agba ka na o ko university o ga kemia mo yo kala banyi baje university de kema la gana fia ai kala banyi ba kala afagbo mo ta afagba fia strike fia mala ha ga chi ablode aba ne go fan ko ablowe Yo akpe Dr. Dope ta edumaga mauli agbenu request Dr. Dope fe numagba na evale mi adagba son le duko bubuma machi chiga tutu ye ne ba cho question nguma ko da damre duko bubuma ha machi chiga tutu ta alodo wana wa ahia ye lek nyo akaka ba barata ba ondo e ba baji ha ihan hia nyawa mi le klalo ba mi wa do sade ni mi ko alo du ore ko yo akpe Dr. Dope alaba akpe edumaga mauli agbenu ne biabiama anyon tobe na bia akpe ne amayo kata biabiao eglo anyao
ale ke mia akoe awe ale bena wonyo ta akpena mia kata yo ke mereko ele mia gbɔ anyinɔƒea abe zado le Dr. Dogbe gbɔ ta Abe asia. mekpe be zado le wo gbɔ Kemi ka rokodon nyegba. Nyami nui como pouco nyeba ka rokomia miashi evodukɔ le gbeta. Miatso mɔnukpɔkpɔ ya me sia me ke miakpɔ me miaŋkɔ sem. Ye nutete le ŋu be míawo hã míata ʋuʋegbe nuƒoƒe alo radio station le míade. Ame yiwo nye nu tso ŋua ta wɔ nane nenema. Ke woado ta ɖa alebe míawo hã míawɔ nane ɖe míade nyigbawo dzi. Be ŋkɔma amewo tɔtɔma míawo hã míatoe. Abe eʋawo ene. Ta ne míagavae dze gbe bubutɔwo dzi ɖe, wɔbe mígado gbe ma yi woƒe aƒe me. Ne míawo hã míewɔ nua ɖe míade wònye gbe ma do míele xɔ. Míegɔme se ge ne ko Avenɔ TV enɔ nu nyui aɖewo wɔm ko eɖea míade kɔnu kple míaƒe gbegbɔgblɔ fiana enyo. Ta ne míawo hã míata he nu yiwo tɔgbi ame yiwo ko nye nu tso ŋua ta wɔe ko mítso kpla ne míayi aƒe akpe na mi. yo akpe da vero yo ke mereko enya bubu aɖe gale ame ɖe si wobe yakɔ kpia Oh, my brother, Misha Noah Eganyai, Eblu, all these stations are they are businesses, and I think I heard Doc say that in a specific. All these are businesses, and they are funded by the languages and the people who speak the language that is shown. With one of the things support our own or create our own, because all those stations, are businesses and making money for somebody else, and that's why they don't want us. So we also should do our own. And stronger, libraries where electronic, houses here, near the to get right to Gake mi gaŋlɔe be siana ƒe míeve ɖu le lɔlɔ̃nyigba dzia, ye ŋu ko míeganu ƒom tso. Ye kplɔ mi va do ɖe afi ya. Míade kɔnu, míade gbegbɔgblɔ, míaƒe nu yiwo vavã yiwo ke míetsɔ tsɔ ƒe, ye mi meŋlɔ wo bo míewo ɖem to le dzronyigba dzia, ye ŋu ko míaɖaŋu dem tso. Tena ame aɖe nya ɖe alo kpɔ ɖe be yeagblɔ mɔ ɖeɖe li faa. Akpe. Yo akpe da vero ke mereku efo Saros kple da enyo mereku nya ɖe le mia si me be yewoagblɔ tso kemaŋu alo ako ale mi be yewoawɔe mi yewoagblɔ le France gbe me alo gbe bubu aɖe me hã faa. Comment Dr. Dogbeƒe enya yiwo gblɔ ku ɖe sukua ŋutia yi koe matea agblɔ na míaƒe nukpɔlawo. Français gbetɔ. Ok. Notre grand frère, Monsieur Agbenou, a demandé pourquoi l'université n'invite pas les rois de la région du Volta à participer massivement, à contribuer au fond de l'université. Et Dr. Dogbe a dit que ils ont invité les rois à venir à une de leurs fêtes. Ils n'ont pas pu venir parce que
Ils pensent qu'ils ne peuvent pas se déplacer de la région de la Volta pour aller dans la région des Fanti. Probablement, ça serait l'obstacle qu'ils ont eu. Mais à une autre occasion, ils ont eu 19 rois qui ont participé à une de leurs fêtes. Et à leur étonnement, ces rois-là ont contribué à payer l'écolage, le loyer, l'électricité à certains de leurs étudiants qui devaient se présenter à la justice parce qu'ils n'ont pas payé leur facture. Voilà. Donc, ils souhaiteraient que la communauté ou bien l'association des rois des évêques savent ce qui se passe dans le département des évêques pour qu'ils prennent en charge les étudiants de ce département-là. Ils souhaiteraient aussi que des organisations comme Siana, d'autres organisations qui regroupent des évêques, fassent tout pour collecter de l'argent pour aider les étudiants pour que des gens puissent venir étudier l'EV, pour que l'EV continue pour que les gens ont le courage d'étudier l'EV. Voilà. Ils ont encore posé la question concernant les radios qui ne parlent pas EV. Et il a dit que les EV n'ont pas assez de radios et il pense que c'est ça qui est un obstacle. Donc, il nous encourage, les organisations, à créer des radios qui parlent particulièrement EV pour que les besoins des étudiants soient publiés pour avoir des gens qui peuvent les aider à continuer leurs études dans la région de la Volta. Merci beaucoup et Akpenami. Yo, merci beaucoup. Akpe, ta merci. Yema, nya kata mi blo, ogle de français bema. Ta akpe. Yo, ke Obe lawyer akpalu ala mia do mafia senyala akpalu ya be mia wole dojilo akpe. Ta lawyers afo lawyers Miracle. Cyrus. Miracle nyare la chiwa. Yo ke akpe na miagata be miedore mianchi fie ala be miekon cho ale ke miawo wona ya onwe ala be mi da akpe na mi de miape nuchocho katan miape alo comment abe ale yebu English yebu glanane nma ohia be mia awo nwi a ojeji ala be ke miape be nka tututu miawo na wonyo ha ta akpeta mieli nenye be ngbubu adeli ke miekpo ike miawo alabe na mia na nyoa imereku mia na mianya ta miebe miako de viove amopon cho ali mia awo miako wona we mado hoglo egbe yo ali mia dogba we obe mado be miako français tove na mieko da nyo na ve ta mieko ta nka nwogata ola nema amo be mieko dom obosumo ta na be mi amado li mi amado mi do na vegbe abe ta vero plenya an afi yevu beto li da na mi ple da nyo fia ikenye alebe atani aloloya sarosa la fuma ike ya dona okata afi Dr. Dogbe ikenye mi afe no fia laga
ta Clayfest yo ta na mi kata yo ke anyi no kwa ala mi agbo na mi a Mia wo never came near wo agbaja lo bobo the card adeko. Mia joy. Okay, ma. But there has to be some music. Please. Over Dr. Dogbe Aglonia then. Okay. La Siena program this year me not a para yoba opposite. Amanyaka if you are on baji if you be afi amaruba opposite allo opposite also. Opposite yenya blocker. Oh, Apple yenya New York. Big Apple. Okay. Big Apple. That be over Big Dallas. Yenya Big Apple. Oh, New York. Dallas ya over Mushanu Rolagan. Dallas Obang Shang Dolagan. The Pao Olologan ko ako ogata. Everything is large in Dallas. Ndu ha never na ko okay and la enyila ma elolo enyila made malolo abacho fia de nka winiba na Yeah, Texas is big. The whole place is huge, and everything they do is big. Akpa kukuma o kodeta. Yo, akpe ke yema. Everything is big in Texas. Yema danami. Texas style. Kunya ya buko na madareji. Dana minya hanya kuko lafia. Anyway, okay, hallelujah. Chiama gloso nyeti bebe o de mase Maglocho yeti bebe wo de mase magu fofo mo taibele avelale atoge wi ya maglocho yeti bebe wo de mase wo de mase
Yo, akpe miaƒe miaselao kple nukpɔlawo katã. Wobe vivi mevɔna le agɔku ya. Agɔku nu. Ye ma miese, wobe ha ƒe We have to gɔmedzedze learn this every week. ye ma. Ha ƒe gɔmedzedze hã gblɔ be wogbe ma se. Ta wobe enyo be míeƒui. Ta mie be míase miaƒe gbe. Ta enyo be mieko miaƒe nyawo vɛ gba. Ta egbe mawo miena mia ŋutsi wɔ ge. Mi mawo katã miegblɔ ale ke Dr. Dogbe ƒe department hã wa akpo ŋgɔyiyi le gamɔŋuwo me kple nuwo katã miegblɔ ale ke miakɔ sɔhɛwo vɛ afi ya kple tɔmɔ katã mieda akpe na mi. Mieda akpe na mi be miedo ɖe mia ŋutsi efia. Akpe. Akpe miagadogo. Akena ni. Miagadogo. Dr. Dogbe. Egbodo. Dr. Dogbe. If you feel like akpe kaka. Afia de ne chople vu ye ne ko vai pack vu akwa ye ne ba nyago. Vagere miado. Ne da akpe na. Madire mago. Ye ne ba get dem miado right away. Akpe na. Merci beaucoup, Dr. Dogbe. Thank you, everybody, for coming. Thank you all. Abala mi kwenya nyela anyonyome September, alo September. Dr. Dogbe, merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dogbe. Merci, très bien. Yo, take. Ta miega mi akpoge, abala mi glena. Bonsoir. Oko miaga kpen kpolo ba o me miaƒe nua o no mam o na mo na no. They should like, share. Menukpɔlɔ míele nya si me. Ne mia kaka ma ye enuɔngɔgbe yi ge ta you like and then you share. You no like mia no share mu. Mia no drink mu, mia no fire mu. And subscribe. Yeah. And subscribe. Think about it that over here you have a voice. You can tell us what you want or the way you think some things should go, and we will all think about it and keep the language alive. That's the whole purpose of this. Yo, akpenami. Ke miaga dogo. Mi adogo. Mia adogo. Alaba choa wana dele shi Africulture. Da Nicole ikeno mi ate eglonya de da fuma echo wana oge gane ta reku mi adore nwu abala mi adore mi anchi egbana. Ta akpenami. Yo, mi adogo. Merci. Merci. Bonne nuit à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Oh, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo. Novio, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo. Au vlo, au vlo, au vlo. Au vlo, mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo. Ao jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba, au vlo novio. Mi glena satana ba, au vlo.
Awo migre na bosanu ba, awo blo novio. Migre na satana ba, awo blo awo blo, awo blo, awo blo awo blo, awo blo, awo blo Migre na bosanu ba, awo blo novio. Migre na satana ba, awo blo Jokato jojo nya nya nya, dala ya suraka. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya nya nya, dala ya suraka. Jokato jojo nya nya nya. Ao migre na bosanu ba, ao blo novio. Migre na satana ba.